Tehniški muzej Slovenije danes odpira razstavo Vzhodna ograja, ki je posvečena največji nekdanji skupni založbi v Jugoslaviji Jugotonu. Za to razstavo smo se odločili v sklopu sodelovanj z Zagrebškim tehniškim muzejem. Že dolga leta z njimi zelo plodno sodelujemo. V bistvu smo se pa še dodatno angažirali, ker Tehniški muzej Slovenije sodeluje v evropskem projektu, ki nosi angleško ime Sounds of Changes, se pravi zvoki sprememb. Izložba u Jugotonu koja se održava u Tehničkom muzeju Slovenije pokazat će povijest tvornice Jugoton, tvornice koja je nastala u Zagrebu, u Dubravi u ovoj suvremenoj verziji 1947. godine i trajala do 1991. Posjetitelji će moći vidjeti nekoliko segmenata. Jedna je povijest Jugotona, drugo je kako se Jugoton gradio, znači nešto o arhitekturi i postrojenjima, dalje nešto o grafičkom dizajnu i vizualnom identitetu, znači onim prvim segmentima koje je posjetitelj ili gledatelj mogao vidjeti na ulici, a to su ovici ploča, autogram karte i drugi elementi vizualnih identiteta, pa tako i video spotovi. Pored toga, iz Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu mogu vidjeti strojeve na kojima su se nekad proizvodile gramofonske ploče i kazete u Jugotonu. Smo pa to razstavo mi nadgradili, ki je bila pripravljena v Zagrebu, smo jo nadgradili z našo zbirko gramofonov in radijskih sprejemnikov. Naša zbirka obsega sicer okrog 500 kosov, je ena največjih zbirk pravzaprav našega muzeja. Mi smo seveda izbrali samo nekaj reprezentativnih, tistih, ki so bili izdelani v takratni sicer Jugoslaviji, ampak v Sloveniji, pravi Iskra, Gorenje, Telekomunikacije Ljubljana. Jugoton kao najveća i zapravo prva diskografska kuća bivše Jugoslavije koja je naslijedila prethodne firme Edison Benkalu koja je djelovala u Zagrebu je zapravo što se tehničke strane tiče, ali i ove umjetničke, oni su zaista prednjačili u praćenju i tehnologije, nabavi tehnologije, osuvremenjivanju, stjecali su mnoga znanja i unapređivali tu tehnologiju radom na tome, pa sve do digitalne tehnike, a u umjetničkom smislu su angažirali i radili zaista sa sjajnim muzičarima, dizajnerima. Mi kao Tehnički muzej smo prikupili ovu tehničku građu, ali je bitno da mi nju stavimo u kontekst i kulture i povijesti i tome je pridonijela i ova izložba i rad na toj izložbi sa nizom stručnjaka, povjesničara umjetnosti, dizajnera koji su okupili Sanja i Mari. Jaz upam, da bodo obiskovalci uživali na tej razstavi in da bodo tudi prisluhnili zvokom ne samo glasbe, ampak tudi tistim nosilcem, ki počasi izginjajo iz našega vsakdana.